I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli u novi video na Cyberpunk kanalu, ja sam Kobra, a danas da pokažem kako da preuzmete i da koristite Google Drive. Inače, jučer sam pokazao kako da koristite Dropbox kao neki kompletan tutorial. Danas ćemo isto da radimo sa Google Drive-om. Prema što krenemo, udarite like, share i pretplatite na kanal. Zapratite na svim Instagram mrežama, društvenim mrežama, na svim društvenim mrežama kao su Instagram, Twitter, LinkedIn i tako dalje, pa sad krećemo. Znači, kucate u pretraživač Google Drive i otvarate odmah ovaj prvi. Inače, to je Google-ev cloud server ili ti space, prazno mesto, i idemo na download i kažemo personalno, I agree and download. Sad ću ja ovo preuzeti u moj dokument, tako da sam već i preuzeo. Znači, sad ću se vratiti na prvobitnu stranicu. Zašto? Tako dok se instalira ti 30 sekundi pričamo o cenama. Inače ima 3 plana, ima 100 GB za $2 mesečno, ima najpopularniji 1 TB za $9.99 i 10 TB 99,99. Naravno, to sve na mesečnom nivoima. Ako idete na godišnji, sigurno bi nešto dobili. Inače, šta kaže? Kaže, sigurni podaci na svim uređajima, pretraga, nađite fajlove brzo i postavite bilo šta. Znači, bilo šta može i muzika, i film, i igra, i dokumenti, da, naravno, i dokumenti. Inače, da li to znači može piraterija? Može piraterija, naravno, ali u umerenoj količini, ne prepucavati s količinom piraterije. Inače, ovo su sve podržani fajlovi, otprilike, šta kaže. Znači, imate 15 GB trenutno besplatnog, znači 15 GB ljudi, to baš i nije malo. Tako da instalacija je završena. Izvinjam se, meni bendike mostu gore. I ok, znači idemo u start. Ok, tu nemamo ništa, idemo, znači, go to Google Drive. Evo ga. Znači, Google Drive ide tako. Inače, nisam ga neki korisnik. Inače, ovo je kao quick access, tako da you get 15 GB free for photo, documents and more. Ok, sad vidite, ja sam tu već nešto i koristio. Tako da idemo sad. Welcome to backup and sync all of your files and your fingerprints. Ok. Kaže sign in. To je prva stavka. Treba malo duže vremena da učita. I sad što ja koristim ovaj email većinom. Na taj sam tamo ulogovan. Znači kucamo vaš, znači kucate email. Ok, i sad imamo lozinka bi trebala da je ovo. Izgleda da jeste. Znači sad čekajte sekund. Mobilni mi je zasvirao. Izaberite foldere iz vašeg kompjutera koji će stalno da se backupuju. Ok, nećemo ništa.
Mislim, možda da vidite, ako nešto ipak izaberete, kakav kvalitet. I da, idemo dalje i smo gotit. Sync everything in my drive. Inače vidite da je taj drive i nećemo ništa da sinhronizujemo. Idemo u continue. Sad meni je mobilni izbacio da sam se ulogovao kao novog računara. Ok. Sada ću kopirati ovaj folder snimanje i otvoriti tako, i ovdje sad treba da bude negdje i drive. Ok, ja ga tu ne vidim, što i nije toliko neki problem. Google Docs, Google Sheets, Slides. Ok, znači možete namestiti sinhronizaciju vaših fajlova. Izgovoriti Google Slides, a umeđu vremenu ćemo otvoriti tu gdje smo stali. I vidjet ćete da imam 674 megabajta od 15 gigabajta. I sad ću da kliknem kompjuter. Nemamo kompjuter sinhronizovan. Opet mi je sigurno neki email. Ok. Znači ovo je samo prezentacija kao slajdovi i ništa više. Što je ono ok. I izgleda ćemo morati da sinhronizujemo. Aha, ne moramo. Što sam uzeli na My Drive. Tu gdje smo sad. Kliknemo na to i kliknemo Upload file. I sad ću ja kliknuti ovo snimanje. To je gotovo i otićemo ovako Upload file. I ajmo ovaj Uncharted. Tako, uploadovali smo. I sad to možemo i da vidimo. A ujedno, ako hoćemo da podelimo, samo meni nešto malo zakucalo se trenutno. Tako je, otvorio ga je. Ako hoćemo da ga podelimo, jednostavno kliknemo na ove tri tačkice ovdje i kliknemo share. I onda kucamo, možemo da ukucamo email adresu s kim delimo, ili možemo ovako da dobijemo link na ovdje gore. Sad kad damo ovaj link, copy paste lupamo u komši i Jaroslavu, on će njemu otvoriti ovu sliku, onda ćemo moći da je preuzme. Tako što će kliknuti ovdje na dugme download. Sad što se tiče ovog tutoriala, to bi bilo to. Vama na tutorial, ako se video, ostavite like, share i pretplatite se na kanal i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!